A otvaranjem izložbe pod nazivom Art Dijalog autora Božidara Plazinića u Gradskoj galeriji u Požegi sinoć je zvanično otpočeo 6. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2011. Multikulturalnost, razmena ideja, mišljenja i znanja razlog su cilj okupljanja studenta prestižnih filmskih akademija sveta. Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija već 6 godina za redom promoviše različitosti, čije skladno zajedničko trajanje dodatno učvršćuje i Art Dijalog, tema ovogodišnjeg kampa. Kada smo tražili temu, želeli smo da pošaljemo sliku u svet kroz interakciju i kroz filmove koje studenti snime ovde, afirmativnu temu o zapadnoj Srbiji i Srbiji uopšte. Čini mi se da umetnost može da je interesantan način da prikaže neke lepše strane onoga što imamo. Ovogodišnja interakcija započela je sinoć otvaranjem izložbe Art Dijalog, čačanskog slikara Božidara Plazinića, čija je postavka bila inspiracija za ovogodišnju temu. Art Dijalog je u stvari projekat koji sam ja inicirao, u kojem učestvuje još 6-7 stručnjaka iz različitih oblasti, kao što je psihologija, psihijatrija, sociologija, socijalna politika i naravno umetnost. Smišljen kao varijanta u kojoj umetnik participira u nekom drugom segmentu društva od interesa društva kao što je socijalna politika, ali preko umetnosti, znači kroz jezik umetnosti. Znači, to je jedan projekat koji stiže na veliku svetsku scenu, a produkuje se sa licima sa margine društva. Pošto je film najkomunikativnija i najrasprostranjenija vrsta umetnosti, to pravi način da ovaj projekat, kažem, još postane vidljiviji, a naravno i inspiracija je utoliko veća za ljude koji se bave filmom, da pronađu te interesantne ljude, interesantne priče o ljudima koji, kažem, uz pomoć umetnosti pokušavaju da pobegnu sa te margine na koje su se igrom slučaja ili nesrećnim spletom okolnosti našli. Učesnici ovogodišnjeg kampa, koji su tokom jučerašnjeg dana doputovali u Srbiju, dočekani su u Beogradu, gde su prisustvovali u uvodnoj radionici. U večernjim satima pojedinačno su predstavljeni u Gradskoj galeriji u Požegi. Videla sam prijavu na fakultetu i pošto sam prva godina, bilo je malo čudno da sad se ja prijavim, zato što uglavnom primaju studenti sa drugih godina i trećih i četvrtih, ne sa prve, ali sam želela da staknem neko novo iskustvo, što je ovo dobra prilika veoma, pa sam se prijavila i primili su me. Od kampa očekujem da naučim. Najvažnija stvar je svakako proces i iskustvo koje ću steći. Film je način na koji će komunicirati različite kulture, da ukombinujemo ideje koje će nas spojiti. Prijatelj, koji mi je inače kolega, prošle godine bio je učesnik interakcije. Savjetovao mi je da se prijavim jer je on ovde stekao fenomenalne iskustva. Želim i da naučim više o dokumentarnom filmu jer je to za mene još neotkrivena oblast. Očekujem da steknem nove prijatelje kao da uspostavim internacionalne kontakte. U prvoj fazi kampa učesnici interakcije kroz istraživanje terena u Požegi, Čačku, Užicu i Kosjeriću započinju rad na 4 dokumentarna filma.